Kurumzari. ISTV ki discussion hour ming tabiri busung taram nok cheri ngasi thumzari ba topic asi employability skills of Manipuri youths. Maruena koi gi lamdam sida lairiba koi gi laik laichu hairiba naha sing maruena koi makoi sing asi thabak ki hek apply tawba khotpa matam sida makoi koi gi thabak phangdaba aduga loinana koi hojiki matam sida skill development gi amatangai fadaba lakpa aduga akoina hojik ngangna rebasi skill with education kain haina rebasum basigi matang sida koi khana ne najana bagi tanja du logjobani ngasi asing loba discussion hours sida koi lengsin duna laibiri ba guest sing adudi age get thang nakal de laibiri basi palace compound laiba overseas point hariba sigi general manager obiriba oja gurumayum Suresh Kumar Sharma oja utaram nokchiri aduga mathang de laibiri bisina oinam Anuradha Ministry of Labour and Employment Government of India gi Imphal the deployed over as a consultant young professional consultant oina laibibani madam bu taram nokchiri aduga mathang extreme right laibiri basina ekoi gi JCRE skill solution mayam khangbire machi Imphal le basgumba ekoi gi skill development tawba state choba role loba adugumba ekoi gi kano amani aduna masigi solution asigi ekoi gi director obiriba Lion Jam Niranjan Singh ojabu taram nokchiri ahan boina ai madam de oina lakcharage ekoi gi Anuradha di wana ekoi na employability skill haibasi karino masi ekoi adum ngangna raga su khangdabna yamra na khanje ado masai se da masi karino aduga employability skill si ate kari lai sai se da ahan boina thambir dam na employability skill haibase skill haibasigi wahi se tashing na maitai londa exact word wahi laiti laitaw maliko aduna hadi amchamna hairabada kanagumba mana magi khangja haijaba ko ade mangonda yaujaba matik magun gumba hairage ne ko shugumba ang haitoi singthoiba si sigi mating na mi ashibu thabak phangbada mating pangba ade di mung thabak se mung phangaba matungda thabak manungda tawringai da ma se promotion gumba ka ba tolob hengat pa bu hairo leidana adu da sung mating pangba ade di plus mana huziki thabak mafam da mung tokninge na hairaga su toge na haira kanda mo office amada natraga industry amada chong bada mateng pangba sisibu aina employability skills haina haizeningi ko aduga sigi concept se khatang akhoi gi Manipur praja dadi aina khanbada khatang kharamadi lakshin ba waga dana su khalle kaigino haibada Manipur dadi anambana thabak haibase kaino haibada thabak haibase government job ne haina launei ko adai government job ta taurishe government job ta changbada kaino ani lei ways ani lei ko amana back door amaning thongdagi changba ko adai amana paikha tharaga nangna yam hairaga di paikha tharaga changba ma khoigi tasengna hojik Manipur da chatnari bida ko aduga once government job ta changraga di retirement chatribo da adum employability skill adu da haiba ka em leite ko magi seniority ki matungina adum promotion kaza bagumba adaidi kanagumba na magi performance yam phazadre na hairaga su ma se thabak to o ka haiba dugi system di leite ba aduna employability skills nei na rakpa matam da khoina government job khatang yengaga di sigi concept se apply tawbada hadi chan mayam na khara ngak na thupu du kaino ni si hai sibu kaina khanbe yai ba ado akhoi Manipur da su ta singna hairaga di kaino se private sector na job ti husik mayam ama pi ba hore pi shu pi ri aphaba mayam ama thok pa hore ko adaidi hoi ecosystem zu phazana create to ba hore ko startup ki government initiative adaidi private initiative mayam ama adum lak pa hore ko aduna employability skill se kaino di akhoi gi angang haida kyam watli adaidi kamaina enhance togani ga haibasi gi discourse yamna hojik yamna mari leina ba yamna hot oi ba kaino mama oire ba aduduna hadi yamna maru oi ba hadi kaino ni ko theme ni ko aduga employability skill hairaga di ngasai types khara habiyo na habado degree ma paire BTech ama loire MBBS ama paire natraga nursing ama paiba loire natraga BSc degree ma paiba loire harga aduna employability skill natte ba degree khatang duna natte ba ado aina ngasai habado magi you know haiza singzaba adaidi ama mayam ama hairi dana ko ado mayam na ngakti ngapi gani aina hairaka dori ba skill gaise adaidi yamna research
across the globe ko prithvi gi mafam da research mayam tawra kanda puthorap skill set ne employability skill se ado han badaga lakti communication skills haira ka doine ba ngang ba sakpa haiba ko communication skills da the verbal oi bi written oi bi ko social skill haina sumum haina bani ko adu lai adai de kaino problem solving skill ko adai de critical thinking adai de adi problem solving skill critical thinking have the problem amabu leidana dimension makhan makhan dagi yenga angle makhan makhan dagi yenga karama solutions na best oine kaina ga khanbado adugum adai de teamwork the group amada thabak shumina ba matamda nungai bado tina ba punba nungai ba hona raga pullaga amug henna thabak se henna mai pakhan ba ngamba leidana adum ba mi adai the group ta tawba haita ba mi leibane ko aduna teamwork adai di hoi hajikti thabak khudimak loina IT yaudra di yadre ko ICT su IT skills su yamna kai haitare hujik even hujik retail kaino se retail industry gi kaino se Manipur da susi gi waves yam phajana lakhre ba adu hujikti pasha je thibok thirak card na swipe toraga salesman ne na phamme ba mi do machine macha do operate to ba haita ba yade ba se IT gi marak ta dum chalaka doine ba ate te yam aruba po na te ko adi card ma swipe toraga magi pin do adu to ba dai di marak ta yade bo hairaga su karamba button da namaga kamaina shem doino habido adu khang ba da ka tare ba aduna employability skills hairaga ta singna degree ma pairaga natraga mana diploma ma paishallaga adu na paire hairaga lakpa do na te ba skill mayam ma aina hairi shi da nataba atei shu skill mayam ma adum leiri ko ada list se am thini yam greba adu adum basic waina siki skill gaise ta singna hairaga de mi mana job ama da company ma da thabak tawba matam da shi sina mangon da kai haidare magi career growth tawba dam thini mating pange ba aduga ta singna basic employability skills se ai ani ahum muktang ne ai ta singna ai haijaninge ko basic reading skill writing skill adu basic arithmetic percentage hot paga natte ko plus minus multiplication nataga division je hairo ba aduga basic IT gi aina habdo khara hairo ba do eta raga di zik market the jobs se sungwat watte ba okay azani ranjanda ung laksani se koi gi hojik yam tangai fodana skill development gi su tangai fodaba ma leibagi maram su yaur hai tare akoi lari katang hairaga su yaraktaba aduga tongan tongan ba masigi basic kano sima changakpanina magi akoina maswai sida akoi gi kari gi damakta akoi gi Manipur sida or natragana akoi India da malem sida hojik masigi train ama labani na akoi gi skill development se kari gi damakta akoi maru oirebno aduga loinana akoi skill with education hai base masai sigi sai the importance se khar takui bya right yani skills hai base yamna important oiba pot element amani life ta aduga mi amagi employability gi rom da changak pada skills idi pick up tau da sungai yadre aduda aina sum ningsang bada 2009 da अखोई नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की ऑफिस ते चंग दिल्ली दा अदु मतम द स्किल की रांग जे हौद्री इंडिया चुप दा 2009 दा 2013 दा अखोई ने इम्फाल दा लागा हांगतोप मतम द भाव मणिपुर की प्रजा से स्किल से कइनु खंगम दे टुडे ngasi अखोई से द फम मतम द 2019 नि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल से हॉट टॉपिक ओरे अदुगा स्किल्स की मतंग द मी अयाम बन खंगनरे अदु दिस इज अ वेरी फॉर्चुनेट डेवलपमेंट हाई तारे ओवर द इयर्स अदुदा हाना तौरमिसिना आइना स्किल से कयाम थिना इंटीग्रल पार्ट ओय दगे द अखोई सोसाइटी दा दैट सिगुम्बा प्लेटफॉर्म दा मिनिट कुंथ्रा ngang बगी डिस्कशन आवर फंग बजे सी मतंग दने अखोई एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स की मतंग द वरी साबा यारि से whereas अखोइना कॉलेज कुंबा अदुगा अखोइना यूनिवर्सिटी कुंबा चंग मतमदा हाउ स्किल्स आर सो इंपोर्टेंट एंड अखोइना वांगांग के हाइबा मतम से स्लॉट पिबी रख बुद्धि यावी को बट दे डू नॉट मेक इट एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ देयर करिकुलम अदुगा कदौबगी मतम पीबा ngam हाइ मतमदा एजुकेशन से क्याम थिन हेवीली लोडेड ओइ गे हाइ मतमदा अखोइ आंगांग सिंगी क्रेडिट सब्जेक्ट्स लोइदो वाटली असेसमेंट लोइदो वाटली सिगी वाहि मक से आइना शिलोंग दसो हंदा हाइजरम बने सो skills plus education very simple formula मैं आपने खंबी गदर से skills plus
education is equal to employability. Hana toramisina ako education na nalaga lakpane. Aduga huzik ako ye anuradhana so high gre yamne in depth knowledge yaw bani masu. Aduda man high gre that education degree kitang pai bana yade skills ki add on nama yaw dragadi ako ye thang je thau de haidare employability ki market sida. Aduna skills is very important and policy wise to change kharkha lakpane. I truly believe in the system skill ecosystem dasu tabli skill policy se no matter koi ne jitna complain toroga su it has taken some shape today in 2019 ko tuna hozik sum yeng biu that skills se akoi ke class 9 10 11 12 about integrate to khala ne hozik se in schools and even in colleges aduda sigi matang da in add ama tongning ga dabana future dadi class 9 10 11 12 skills kitang add to bunatna akoi di primary schools ta su skills introduce to hoga dabane because akoi gi ngasai anuradhana su han high gre but I'll just add to that future da lakada skills yam lay which are very similar to akoi anuradhana su panbi gi ba like for example interpersonal skills ko the high order cognitive skills haibadi si se akoi gi software gi type tane manung rom da changre hard skill na tab aduda angang sina situation amada kamaina evaluate to we comprehend to we kamaina solve to we haibasigi pot lakpa adagi systems thinking as I problem solving gi haibi gi ba adagi mayam na sudum ta dana leira ba koi emotional intelligence adagi ngasai teamwork sum pan bi gre teamwork tu da koi na bujik daka ta is collaborative skills ne ba last but not the least ngasai gi du da I amu re-emphasize to jage Manipur da koi na angang training torok pa se padam yam gre wa ma kitang adum hai aina time and again communication skills haibiu aduga IT skills haibiu adu itaragen nang employable oine se aduda communication haiba ngang se ain haibane stamp toraga I sign su to bige that nang mi achaw mo oine communication skills haiba ngang se aduna akoi yamna high fi mathakta lamudraga su if we get just the basics correct communication to busiga aduga IT skills siga aduga one more ingon da complaint macham leje Manipur gi khoi ecosystem da khoi angang sing se training torok pa aina thengna rakpa thengna bai je angak bakhan na thengna rabane angang se ada I am still questioning the standard of our education system kai gino haibada si se anuradhana su adum yaning ne na khanjai go chithi ama eu haibaje grammatical mistake yaudana chithi ibas haite I am talking about graduates aduga aina wari sanai se MBA graduates su yawe chithi ama chief secretary da EU nang suti loge na EU haibaje grammatical mistake adum yawe ada aina moida haibase don't call yourself graduate if your grammar is not correct am basic we have to go back to class 7A adugi wafam amasule problem do adumaina yam achoba akoi gi graduate oraga su madugi khudong cha da adum yam na thenge haibi wafam ni kainomtang e tawzage tamo niranjan haibasida class government job amalogo matam the minimum standard se 8th class oidana tashing hairagadi quality education piragadi 8th class hogi level se tashing hairagadi phazana tammaga lagadi mi ama se 8th class ki asheng ba quality education da tamakpa oitaragadi aduduna yare ba adum yare thaina de koi gi thaina gi alaman sing se class 10 pass tawra ga ekta aroi bidal quality do your puni na ai next laksani se koi gi oja suraj kumar da laksani taseng na koi gi hujik lai riba koi Manipur gi naharul hai tare masi koi kadai forward da koi gi employment market se 21st century state masi koi thorang tawre na koi low bi sai se de kari masi gi ready se kamana ubi Thorang to buze moise I mean prepared oire haibusu yai amurom da oide haibusu yai prepared oire haisina karino haraganda khoje Manipur tom there is a hard skills nga to emphasize to ba haibudi marks se 80% ka do bone 90% ka do bone adubu interview thinaraganda di haido pa hitaba aduna hojiki hariba question say am I prepared haitardi actually no I'm not prepared aduna hangaganda interviewers na hangaganda khumba hitaba aduga tashin hogi Manipur macha singje potential leitabra haibudi natte
यामना लई है मणिपुर मपानदा खंगदे मणिपुर दसु दुम ममिंग पाव हो याम लई है अदब मोइद हुजिकी मॉडर्न एम्प्लॉयमेंट मार्केट की अवेयरनेस से लेतब ngasa habi giba mayam communication skills habi mayam na viewers sing na so haram bi I mean audience sing na what is communication skills habi aina hiding bodo freely express to wangamba adi ai gi mang da phami ba mi du na taning ba se ai phazana habi bangamba adubu communication skills ko haibadi shi gi se khoi larik tam badi yaungde academic te su school colleges su hoi moi gi mathau di natre ko moin academic rom chapre adubu hozi competition haiba labani na hozi ti akhoi kare tare schools colleges su shi gi syllabus se yaubam to e na idi kha khaninge haibadi school su higher general college higher assembly amada wa ngango haibada khoi gi speech ma piyo haibada satra manga tara mangai satra di thousands leiribane adubu atopa satra singdu ngambra haibadi ngamdi he adu ngamdri do karigino hanga namui da takpi da begini adigi muk kare hatare khoigi manipur je somgi kare hatare JCRE representative di anuradhana so haibido government jobs haibse shizu amuk tasheng na khoigi naha singi maran la haibusu mumati khoigi traditional ama leibani na thaina digi hona sarkar ki job si isna secure oi adu tawi adi relaxed job oi si gi ma lakpani na adi muk ai gi responsibility hena parent na man lawre ba ai icha gi na te na adana nga sa anuradhana so haibido backdoor haibido adan backdoor da sanga min ka dore ma se thabu phangare adi muk ka dore mana chana drabni na frustration lae adi mung taina buna kana taine customer da taina re adi ultimately akhoi gi state ki economy du so e adi gi decorum so kai re aduna akhoi gi sigi haiba question se prepared oi bra hai de khoi prepared oi but at the same time we are not prepared okay thank you anuda akhoi gi skill gap ena amasu ngang nei adu sim masi sina kari no aduga akhoi manipur gi context da skill gap se kamaina tawi kamaina le na khoi loge sai se kari skill gap haiba se tamo Manipur lai is skill gap acha over mane hadi gap ki gap ngata ne kano to ba market da employer na pami ba skills mana employee oina mana thabak lokshan ningi ba mag staff oiningi ba mi du da pami ba skill duga aduga amuk job to pame na lai ba miyoi gai do moina mo purai ba skill ani siga sungchan chana da ba ani marak shida gap line ba sine ba skill gap haize aduga manipur gi context ta haira ga di skill gap se private sector gi context ta haira ga di yam thina lai gre tamon ranjan hoishadum khangbiram gani kaino da employer am oibani na ko adai di kaino su tamo suraj hoishadum khangbiram gani ko ai gi personal experience ai khara share tawzage ko kaino gi matang da skill gaps gi matang da khoi angang gai se kamain tawe na haibda ado si se empirical study gumba ta sing survey ga tawdana tawbadi natte adoi tar sa aina chahi ahum maya naharol gi area da moi gi counseling employability skills training adai di placement job fair ke ka shin ba se si gi experience si da gi personal experience professional experience ka share tawzar ke ba ngasai tamone ranjana za habi gre aingonda aina smina training ama tawdori na ai email id se hape ba for details haraga phone number se thaina share tawram ai se public platform da aduda pung tara daga phone tokshilak pugumba professionalism se adi shuti numit ta phone tawba yade adai di office hour na ta da phone tawba yade du di tokpi gro adu kaim kaide adu tokpi gro ado number di hoi ai su khara thengna gi bagi number de share tawdre ado email id se share tawba matam da mail tharakpa matam sida ba mail se email se tharakpa matam da subject line je sung yaw yaw de adai di dear miss dear ma'am hi ba address ama sung yaw yaw dre adu training du karam kan hodo ino har masai maming ju yaw de masai mobile number ju yaw de si graduate amana ne ba I want the thara iba mail se ko adai di amuk kamain to ge have da interview se akoina kano tawe shil le ko shin ba matam da handak to su job fair ma shin ba loi gi da ngai ri ko adada
company amana mi se 60 plus interview lowe ba adu the candidate amma bo pam dare na hai ba low the longning e hoi staff se yankhai gi mathak darkar tari yankhai na the expansion tawraga di tha khara gi manung si mi chama gi mathak darkar ta adu bunga han angang hum puen interview lobu da amma bo loge ya de adu su technical area na te ba equipment pai da na machine pai da na the programming taw da na app develop taw ba adu gum pot sung na te ba nurse ki mai ni hida ka pu do ba na te ba any graduate na low ba thabak ne ba adu dam ambog da kano tawd ren hai ba qualified oi hai ba adai placement drive la kani khoi gi naharol ma'am se adai di job fair la kani cv pairaga la kani khangdre ko ado on the spot akhoi na ngang khara gi di blank sheet pi raga ihan ba gumba adai di angang se yamna yam innocent oin admit taw ba ma'am akhoi sung khang da taw bin ambo ta dri biodata se kai no ma'am cv se kai no sung ta dri ga hai ba angang awe khudak ta semhal le ba khoi na aduna graduate amadi oire na hairaga su just CV same bagi wari ne. I'm not talking about interpersonal skills or communication skills, verbal skills, kumba English grammar chum na iba hai bai te bai wana te ba. Interview ama face talk dori na hire ga dishi pair ga lake na traga phi ga se khara na na she lake ga hai ba dum bagi kaino se laite ba. Fresher ama na adumai na lak pa da di amarom da kaim ta kai de ko. Adubu experience oi ba mishu CV se pai de bi da lak pa gumba. ado amarom da hairaga yamna thamoi kainingai gi kaino oire haiba sigi pot se ko aduna adaidi yamna basic hoiba adi employability skills ta yamna wale aduna skill gap se adukki matik chaw ghare akhoi gi kaino sida state sida ko ngasai su tamo ni magna dum loi haibi ghare ko mark phangba pass tauba aduda loina focus tawraga hayeng wai mark tu na wanga ga ma hayeng thabak tu phang draga di na draga ma financially independence tu phang na ba hotna draga di kamai tau doino ba okay aduna choba problem ma akoi manipur context da di oire haibini takpiri se ado akoi niranjan akoi manipur hujik leiriba kano saida akoi gi state sida na ha wari ba singsi tasena akoi gi JCRE na su akoi gi skill gi weba masigi training me ama pibagi kano ama tauri ado masida ko gi government amadi private sector sina karma makal gi training sing piri aduga auju phawda just training kya amuka pigra jano kai si jo ko khanging ba phawi ado karam ba tre ta ga ori jano ado masai sida kai moje dum phangi ba jala ko training phangi ba mi sing do kari na thami bi okay hojiki main point to laktingai mamang da maru oiba supplement macham tam piram ge ngasai gi sum hainaram badu da ko gap ki skill gap ki matang sida aina supplement pija doisina manipur da unemployment laibagi maram se ai gi whole experience di maramani khak laiba number 1 da thabak tawning da ba training tawbogi horok pasida thabak tawninge haram gane ba training loisalak pasida interview piram dai matam sida angang se lao yaroi ba ki baira excuse ama dum pirakani aduga lakta basida akoi se industry ki mamang da mayam job pe ngasai gi mi 60 da mi ama bau phangau bi haiba do mayam job khajane aduna number 1 da thabak tongning da base that's one reason number 2 da thabak di yam le let's say for example even job fair ga tobo mayam si su hujik laiba enterprises mayam manipur gi su yam nungsi anuradha hoina hona dana enterprises mayam se pullaga umbrella makha da la ga mi se employee toge kan hona jari ba but the problem is that ki thabak ti ngai dana lei rabane ba ada thabak ta darkar ta ba skills e machak se akoi angang sing tam yaw do ana those are the two main reasons hai tare akoi gi unemployment leiba gi keno si maram se ne aduga ani subadana ahum subadana ngasai gi akoi gi town philips na habi ba main point se government the industry ko the enterprises mayam sina kari kari tawri gi hai matam sida ai wakhanda di akoi gi naha mayam su yengam ko aduda 2019 da koina si gi matam sida ai na sum khan bada youth hujik manipur da leise simuk laibok phaba ani leite ne khal ai matang da ai wakhanda di kari gi no hai bada mi khuding makna step amam loin lowre naha gi phana na bane sida government step amam lowre skill se different schemes different ministry de gi laktana
India gi angang sing Manipuri angang sing je skill training tawraga moi je empowered ho helaga thabak pibi dana khotpi dana na skill tole adu matung da sigi skill je government matom da na piba yadabani na private enterprise mayam who are audited who are accredited certified sigum organizations mayam su thole adagi career counselors firms mayam su thole da loinamang na step amam loi lorga live for the youth ada akoi gi naha mayam je thengna matam da akoi na di yamna thawai yong na tawjaba but at the end of the day sigi lairiba facility mayam benefits mayam schemes mayam je youth ki maktane na tholok paneba but I'm very unfortunate like to say that akoi gi youth sing sina sigi whole ecosystem je apai gi let down ohele in terms of ngasai resume sem ba hitaba you know interview ko matam dana amuk industry do khoina wan hona jari ni kau dana khotana amuk lakpi daba so sometimes they let us down the atopa mana different ministry the schemes yam lai right akoi ministry of skills and entrepreneurship na ayamba lead toroga lakibani tawbudabu ministry of skills and entrepreneurship se laitingai mamangda ministry of rural development ki DDUGKY program se yamna well regarded oiba yamna robust skilling program ne moi mu compliance wang ba se leite aduna horakpadi ministry of rural development horakpani jiksu all over northeast loin tawnari aduga ministry of skills and entrepreneurship hek lakpadagi moina PMKVY haibugumba adugumba run tawe adiga urban gi dasu programs lay rural gi su programs lay minorities ki su program lay and ain haiba suzuki haiba schemes mayam jidi mayam haifet adum cover tawgreba adum takpadi government na su yamna tawri naha mayam gi makta you know moi gi thabak employment henkatna ba adagi moi gi akhoi gi senthok lambi thokna na ba adagi private enterprises mayam su lai aduga hujikti Manipur da su yam thajadana ne akhoi gi micro and small enterprises yam thole ba on an everyday basis so the office assistant darkar taba gumba adagi akhoi gi accounts ki hot tally gumba darkar taba gumba yam tholakre aduna I think it is a very good development yam aphaba development amani yam aphaba ecosystem am sagalakpani adu si se akhoi gi naha sing sina yam seriously oina bhab tabiragadi future se yam phane ne khanjai aduga future si akhoi na huji responsibility lahogdragadi future will be very disastrous for us ngasai Tao Philip na so akhoi gi actors ki matang su wam panbirakane haibani adubo akhoi ji training ji akhoi gi during short period aitar years leida adi kayamukti akhoi Manipuri sing si adumaina pi gre khot kre masi su habet ningjang ba ya ai exactly Manipur gi oina di ai se khara guest oina tarani ko but akhoi gi organizations ki oina for a particular scheme around 2500 rom chahi amada train tawba kaina ga lei for example akhoi gi prime minister gi flagship program PMKVY da you know azudari 2500 kumba so akhoi gi organization gi oina in haiba ngam misina aina akhoi organization gi maram da haining bagi suwana chade khangbadu kitang haijaba wani ko pra Manipur gi oina khangdaba aduna akhoi se around PMKVY da 2500 kumba tawba so round about akhoi in annually akhoi aim torok to say from this year onwards around 10,000 for the whole of northeast okay and aina sum aim tawjai tawbadadi yam phaba khongtang ga placement gi matang da so yam sengna haijauge placement se yam na ka hatare phana phangbusu yawi according to the trades aduga khara amada yamna poor oibusu yawi sometimes hospitality gumbada 93 ga yobusu yawi whereas akhoi refrigerator gumba assistant electrician gumba dadi phangdabusu yawi nataga phangaga na 20-30% gumba placement aduna sugumba su sengba khara khanghoba fai Oza Suresh Kumar akhoi gi Manipur gi hujik leiriba context da itara akhoi job ama pick up tawna hona basta masigi struggle amadi dum lei hatare masigi maram su kar possible ya reason haitare aduga marwina akhoi gi mama passing haitare masi sina akhoi gi from the beginning akhoi gi sarkar gi job phangnam ni haiba gi state culture ama laki bise masai se su mama pa gi role si kitang highlight to ya si change tawna na bagi okay yam chume tamo akhoi gi Manipur da hoji gi haiba system se akhoi change to bu pamti hana lairi bi se akhoi adum chatpa pami aduna hoji example hauna ho se magi job phangaba na traga job thiringai gi adugi nate akhoi gi schooling digi hore
क्लास 10 से पास तौबसिदा छात्र मना आईदी साइंस लौनी नत्रदी आर्ट्स लौरदी मयाम नोपीनी अमा लेरे डॉक्टर इंजीनियर का तो माने अदोम दोइने अदोना खoi मनपुर दसु प्रोफेशन से अहुम गत लेरे हाइतारे आई मीन मेजरली डॉक्टर हाबमा इंजीनियर हाबा आईएएस हाबमा अदुना लोरे अतैदी जॉब्स नते हाबसे अदुना मासे आर्ट्स ता हाइजबा अमा जे मा साइंस ता लौरे हुजिक एनवायरनमेंट कल्चर दुना अदि मु कतरे मासे साइंस या वान तौरे अदी जॉब से फंगे अदुदी मादी चानद्रे है चानद्र मी कदर हुजिकी जॉब से तौर मतुंग सम हाबदा मासे इंजीनियरिंग लोरे है मासे मैकेनिकल द तौरे है अदु मा तसिंग पानी मैकेनिकल दु नती अदुनो कइदोरे फ्रस्ट्रेशन लाए जॉब सैटिस्फैक्शन फंगद्रेब अदुनो कइदोरे अल्टीमेटली मागी ऑर्गेनाइजेशन दुसु सोए मागी परफॉर्मेंस दुसु सोए अदि मु कइदोरे आई जॉब से मु चेंज होगे हारे अदन सिदा काना अमत फंगदी है अदन हानदगी हाना खंगगा सपना फैयेब आइना पामिसे करिनो आइना हाइरिसे करिनो अदि मतुइना पिकअप तोबीबा अदुगो सपीबा अदि हुजिकी येगो थबक से फंगे हारेसे सरकार की थबक होइगरा प्राइवेट की होइगरा सब माने अदुबु मियोइ भाइबे से प्रमोशन लोइना पाम गातने प्रमोशन से आई फंगे है बतारबदी आई मयाम दी हेन बतारे अदगी समना हाइबदा नेगोशिएशन स्किल्स लेते बतारदी कमाइन तोबा अदगी आई मीटिंग ऑर्गेनाइज तोबा हितदी कमाइन तोबा अदगी आई कस्टमर आई क्लाइंट ना हाई रिस्क करिनो आई लिसनिंग स्किल्स लेते बतारबदी आई माना हाइडिंग इसे खंगबंग अमरोइबो अदना खोइ जदम सर्कल तौरग दुम लेरेबो अदना शिगुम्बा सॉफ्ट स्किल्स मैम से दरकार होइरबा हुजिकी 21st सेंचुरी दरकार होइबा मैम से याउद बतारबदी हुजिकी हारिबा मी से प्रमोशन सु फंगोय बी इट प्राइवेट और पब्लिक अदना अल्टीमेटली के दौरे टाइनरे अदे टाइनर अदे मु थकरी मु थो फंगदरे हेरो कई इमा इपान कोलगा लेरबनिना ए इचानु पासे इचानु बिसे सरकार की थो फंगदमिना ए माइ मरानते सरकार ननिना हाइरे अखोइगी हुजिक Manipur की population से approximately 28 lakhs मुग लेरे unemployed सिना 7 lakhs लेरे अदो सरकार जो आई वखंदा सरकार ना 7 lakhs employment पीबो ngamni हाइबदे खितंग चिंगने अदो ना सरकार ना पीर रोय हाइता आई दुम फम लेरद्रा आई इमा इपाद आई मोबाइल रिचार्ज होगे हाइबदा बाबा मामा लुपा चामा पियो अदो हाइगद्रा थाव हान दुम हाइगद्रा आई पुंची चुबो दुम नीर लेद्रा इमा इपासु अखोइना मोइना ताकपीरकपा मोइना तंबीरकपा मया मोइना पैसा इन्वेस्ट सम तौरी अदना अखोइगिसु यूथ मोइना खंबीबा म दरकार होइद्रा हाइबदो अदना हुजिकी हारिबा चेंज सम पुरप म दरकार अखोइगी सिस्टम सिदा अदि एमुक यूथ तुगा नहा सिगा पेरेंट्स सिगा अनिगी कोऑर्डिनेशन म लैबा मताय नतदि कोऑर्डिनेशन से लेते बताडी पाउ फाउनर रोय पाउ फाउनर दनि कइदोरे ए अखोइगी हानि चलेबा सिस्टम दुम चसे दुम चतपा अदुनि अनोदा अखोई मथंगदा मो अइना लाक्चनिंग से अखोइगी लैरिबा अखोइगी करेंट एम्प्लॉयबिलिटी स्टेटस ऑफ यूथ इन मणिपुर की मसा स्टेट अखोइगी सम पर्सपेक्टिव ओइबा याबा अखोइगी साइकोलॉजिकली सो स्टेट करियन मियंग थंबिबे मणिपुर दा हुजिक लैरिबा यूथ की एम्प्लॉयबिलिटी स्टेटस से this is a result of the existing educational system ko the socio-economic status of the state the industrial growth status ko the plus factor khara kano lai socio-cultural factor the socio like cognitive factor khara lai ko adu do akoina kano nainarpa matam da from psychosocial perspective ta nainazaba matam da I particularly I see dimensions I mention tawning ba kano taweba society the certain mindset ama akoi gi Manipur gi society da career gi matang da certain mindset ama lai greba moi gi career belief system ama lai ba asi sina kamai tawge have the job khara occupation khara profession khara se moina hierarchy ma da thambi greba si sina high prestige ne sina adi kano low prestige ne si sina marak sida dum yai kaina ga prestige ma tham greba duduna mi sing se kamai tawge have the ngasai shu dum si point se khatang de overlap tawre marak te dum pan gre ko shi tam magana phai
maths physics sungai hainadaba natraga chemical chemistry hainadaba mi chemical engineering changdoini ko natraga engineering dum tamudoini kaino the prestige for an engineer's job is just too overrated and like too hyped whereas India Skills Report 2019 hairiko only 57% of the engineering graduates in India are employable. Reason se kaino haibada palm dana haitana tamba ma adaidi plus of course mogi kainogi education mogi curriculum do industry ga proper interface ama laitabagi outdated oiba tambira laibagi industry da chalakanda di chana raktaba adushu oidi oiko adu akhoi gi India Manipur gi da hairaga di shugumba belief system mama yam strong oina laigreba adu sigi belief systems e private sector job government sector job tisdum thammeba private job ama se kashu high prestige ne hairaga kashu thamdabane adu nakhoi gi movies khai da shudum yengbi ko doctor phaure awaba imung ne doctor phaure hai glorify tarani suwaram banu pane IAS phange hairaga glorify tawni ngasi bauda atai atai gi private sector ga mari leina ba entrepreneur ma glorify tawba natraga na shigi misina ma social contribution ma social work ta shi choba ma leire haibagi movies ti kanambu ngasi shame deba adai di marak ta at ma he lakpane kaino gi hospitality and travel tourism ga mari leina ba Manipur da live institute amagi at neba aduga at sigi script se kamain tawge haibada angang khudingmak si wahai se achauba manglan angang khudingmakna puba ngamba natte na haiba aduga hospitality and travel tourism ga institute neba stereotyping se sigi script se da dum laigreba aduna haibadi angang du da shu haibire nang se chauba manglan din natte du shu nang tawdori haire mapa mama du su dum haibiba su dum taradro adaidi adumaina hadi hospitality hotel management ga hairaga leidana kolom shuba bu oiraga di che chang pai ba bu oiraga di yamna high prestige leibagi type to oina dum loba adu shugumba yam thina kai haidare akoi gi schema ko social schema akoi gi kano kok manung se mindset se da yam nam tharaga thaina dagi leirak pam leire ba shigi pot se thugai ba ma darkar tae ba si se thugai ba ma darkar tae ba aduna kaino ga haido tamone ranjan na ngang ge training loira kan da placement drive matam da interview lakte ga na ga hairido somewhere sugumba schema magi kok manung se function tawrieba adumba ma yaurieba aduduna deidi chapmana ba schema se skill development the lak pangang ge skill development ge hozik PMKVI DDU GKY ge course ma abs 10% away ba 12% away ba mayam ma leidana ado angang se khuding mak easily adum la amoi khar counseling adum darka ta gani motivation adum darka ta gani adum ma darka ta kai gi no haiba the relevance to moi khang deba adu hujigi stigma se kamaina thugai ni masi kamaina stigma se thugai bagi kano se role se amarom da akhoi gumba players khara stakeholder khara khoi da su lai ko ado hujikti aina khan bada tamon ranjan hoigi ga se angang ge enrollment rate se am wa khalamani kaino the success rate to sum ura bani na khetna bado as mapan da chatla kan da sumaina private ka hire kan da khoi shai na uri shi office ma cham tang urangani mi a da dolan mathon kun manga saba private sector da skill development training tha ahum gi tawraga ma join to yar ka toini ada yam thina systematic oiba leidana health benefits pirakpa daidi yamna professional oiba environment amda dumaina ga tawba ya ga habiza khoi sai gi mina imagine tawba si sungam ngam deba aseng bai exposure shu wat pa exposure wat le daidi government sector da shu shamna मैम ना पामना रिसे ते केम नते अखोई इंडस्ट्रियल ग्रोथ से हम नेम बगी प्राइवेट सेक्टर जॉब्स स्टेबिलिटी लेते न खन बगी प्राइवेट तसु सि तोलो फजना चाबा मी दुम लेरे अदो खंग द बगी नेबा अदु दुन सिगी अदेदि अखोई यूथ मैम दसु आइना दुम खन बसे मोय शिशु दे आर आल्सो अ प्रोडक्ट ऑफ द सिस्टम अदुना मोय दसु खतंग ह्यूमनिस्टिक अप्रोच क याउना को लोइना बि बदकार ताय अखोई अंगांग सिंग से अखोई सुंगाइरे टैलेंट लेब गातनी को अदुबु एक्सपोजर वाट पगी नत्रगा पोट सिगी अफा फत्ता करिनो हाइबसे मोइदा अदुगी गैप अमल लेबगी मोइसे डिसीजन से चुमना लौब ngamdabneba aduduna di akhoi gumba su leire plus education
education infrastructure ki manung sida leibiriba sigi management manung sida leibiriba oza dagi adai moigi school gi college ki principal oiro vice chancellor oiro sigi ecosystem marak sida leiba mayam sina su skill gi importance natraga sigi relevance se Kangan biba ma. Kangan bi moi masana zo embrace to budar ka tai moi hojik accept to bangam deba. Moi accept to bangam deba magam phangaga loire ai subject sida angang sa magam phangak tragadi top yam chalak tragadi ai gi imana ba kali khaina kai haidoino bu hire su leidan adu makhara lei ba do marks khatang na matter to banate at the same time moi gi soft skills personality development ka shuguma mayam si shu yam na enhance to budar ka tai na shi se kano hai ta athu bada hojiki to the point ma am tang add to hoge ko akoi society da Manipur gi da yam misconception chaw bam leba that skills skill training se kanana to godav no have the lair of gumba underprivileged gumba awaba imung no to godav ne have wakhan non amal lei tamosi gi kan concept se Manipur da khatana te ba Mapan lam dasu the research studies khara aina pajarak padasu ko vocational course is for the low socio-economic status kimi gidamakta ne hairaga adumaina khannai ba adubu difference te koina uba phange adi DDU GKY dagi makha da train torga tholakpa PMKVY tamonaranjan hoi makha dagi train torga tholakpa angang gaise interview face to go matam yam thi professional oraga laiba phiron se phasana professionally sela ni CV loi paira ni masam mana ga se phasana pullaga la ka doine ba aduga khoi gi master ne graduate ne hairaga la pa moi ne na pharak ta khala khre heba di yam khena ne ta pi se na 10 pass to oraga tha ahum gi course to oraga tharei ba ngang ne ba moi ne he na interviewer ama face to go matam da employability se moi ne he na yam thi na wang gre ba moi ne paira iba certificate to thamjin gro ba just kano se first impressions moina duki matik wangre ba duga atai sina false ego da right admaina shum kano to bagi type to tawra marak ama thasage supplement to bi nasaina hojiki tawra hambiriba stigma se kamaina change tawni hebese agi motadi we need a role model ado hojiki haiba role model se an oibidi yaroi karigino da khoi gi market se khoi crowd se kanano kana nahazing ne nahazing je an ta deba an haibse ta deba however magi mamana babuna haita di mata gani heba natraga khoi gi hero ma but he or she has to be a youth moina to tari moise tai heba matau tamning ba moi to ri chum ne heba adana akhoina shigi je understand to bu matai darka oi angang je khoina chum han ge heba tara budi aina kanano thajan dori se heba do lan ba mi thajan bi deba mana pamba mi win thajan bi ba pam da mi thajan ba tari ma su ta roi yening de haraga mane okay Leader akogi taseng na haragadi akoi hojik se act is policy gi achoba way from akogi northeast si fauraga Manipur si maru ina gateway oiduni Southeast Asia gi lambel cities da tasina akogi expert mayam resource person ne am hainari si akoi Manipur si tung da tar future da akoi masi akogi mipung kudi mo hojik train changani adugi global gi kai gi mayam masi gi metro role si loi ura kan da akoi si taseng na di akogi international highway oigra kan da kana ba kai do me an loi chakrani aduga akoi si ayamana labor oi hogdoini maram aduna swai stage da akogi skill si develop to hogdragadi masi choba chaithing man nangani kaina hainari se swai stage da kari ena thambi be kari yani mostly aina Manipur da natraga Mizoram da angang singa interact over natraga wangang bagi any opportunity phang matam da mit thuna pangbiyo na haigal layam matam da and Manipur da gabudi khara aware oi ko si matang se but aware oi have to very little awareness aduga shockingly Mizoram daga di aina wangang matam da I was surprised that moi active policy se kari no kaina khangam da ba su yawe aduna it's very dangerous kogi angang sing se even college ki ojana or su adagi schools ki or su awareness ki what is current affairs ke kai lady kholi have khangan ba yam darkar tai ada aina su article am su ijagi bane aduda akogi active policy lakpa matam se da aigi wakhanda di there could be a 3 levels of skill strategy for Northeast and for Manipur ka huji akogi metropolitan cities nataga tier 2 cities mayam sida demand yam laibani na akogi Northeast ki talent sing si ka aduna
demand level jaga da chatta baya da bani santhong lambi tan ga da bani na huji huji ki di moina chatlaga thabak to busi am phai na khanje ai gi wakhan da di even though population migration adu du lei harga so but sigi process ida kana gain to ge da angang se experience gain to you know retail da harga na koi gi retail gi chahi ani hum mari gumba tora matung da delhi da gi halakpa matam da vishal gumba da manager oi bangam gumba natraga levi's gumba da manager oi bangam ngam gumba anwain khara tawe so that is one number 2 dana ain haija ga da bana akoi north east se magi resources se yenga ga akoi hujik phau akoi gi strength of hujibao akoi sanadri whether it's business or whether it's enterprises akoi na hanadagi dum kannana leijaraba pot da akoi je we have not been able to build any achoba enterprise amok saba ngamdri for example akoi horticulture gi area da agriculture or pisciculture or handloom and handicrafts phanyam di wari sanai chai kunthra mangarom but then are we really kitang global loiba pot ama tholak pra akoi lam sidagi ko floriculture food processing ko ada sima laigre adagi ahum subada ina haijaga da bana skills ka loina na koina entrepreneurship ki ecosystem am sagat siam darkar ta en kale and hujujik I am very happy that naha yam thole hujik entrepreneurship ki da concepts adagi technology yauraga tholok kholok pa yam yaugre last ina haijaga da bane actis lakpa matam sida akoi gi Manipur natraga Mizoram Kaladan project to power the Kolkata Labanina. Koi Nam Yam Nagyan Tagada say that Jahi kun natraga kun mangada kari job lak kadaba karamba industry power kadab adu aim to gadabane future of skills I say retail professional by profession horok padadi ada Delhi the whole of India the retail je kain phol lai tringai matam da Ansal Plaza na malai ram Delhi da adu lai matam da I had identified that retail will be big. So adugumba khara analysis gumba study gumba research khara change ba hanlaman ga wari sanaraga that next 20-25 years da what will be the hottest industry adu da I grow to hogadabne adu da actis ki matang da haraga di apoi logistics and warehousing gumba trucking business ko the highway railways cold storage the mining and oil and gas heavy vehicle driving ko adu matang da at the same time business management ki knowledge lerak ba banking and finance gumba last but not the least foreign language khang basi su yam darkar ta en khale you know thangnaraga lei bani na language labs kumba adugumba tawbase yam darkar ta en khali aduga hairiba sigi pot sigi matungda aina policy makers natraga even if the government is listening koi su private ni but then we have good suggestions north east natraga Manipur ta chawkhar han ge na khalaga di aigi wakhan ni ko isagi opinion skills and entrepreneurship si sigi ecosystem je am chahon bam darkar tai develop to hon mama aduga huji government na announce tawre some steps they may have taken but koina evidence results am pami koi school phagat han si kaina ka program kara koi huji government na ka tawra iba kholai ba mayam se sida entrepreneurship ne skills ne aduga higher education se sida heavily invest over koi human capital je sagat pa one side another side na koi infrastructure development in our state infrastructures they developed or agadi koi internet nungai rakpa mai nungai rakpa lambi nungai agadi private enterprises me am changning and private enterprise automatically private enterprises me am chang pa matam da apha human capitals lai le ram oi tar de koi lamdam se chokhat pata bane I the future se yam bright or ni hai bane ta please Suraj Kumar koi gi hujik se koi unemployability gi koi gi masigi posima adum akoi ngangna re hujik si masigi factors sing ju ngangna re ado maruina akoi gi masi si overcome tawna na base atai te kari kano lairi somda kari na feel to kamaina haibi ahan bada akoi ishana aise yare aise lan thingnarage haibigi ishada conviction na darkar roy ai relax mota dum leiba taradi yaroi adon ahan bada ai yarage ai thingnarage haiba matungda ma se certain soft skills training darkar roy ai gi percentage sunu yaroi phoi larik haitaba yade ko adubu hujik di interview tholokpa ganda di larik tu khatang da na teba laishu du neba aduna hujiki soft skills hai bise khoi Manipur su dum leire akhoi gi organization su khoi na soft skills ki training pi bise khoi gi trainees khara le akhoi na immigration gi khara tobuni na khoi gi IELTS khoi gi exam tha bise da khoi na mateng am pang bi hibo adu hujiki hai ba trainee sing je moi ngon interest ma leba
ai IELTS ai pass to dubu yade aduna pass to geta de ai kri to botai adu ga de ai larik to hangdre heba ai world class education da ai chatlagi heba tarabadi ai atop skill set me am sai khangba da ka roiba and I have to prove it another the examiner do I clear so to be roiba aduna khoina moi se prepare to be is khoina corporate readiness program sida kamai to gi hagan da interview sida IELTS interview sida kamai na face to ni sigum me am so khoina takpi adigi man hangi do karino some have the every interviewer na hangi se common question ma haibada tell me something about yourself haibo si me am so loin khangebo adabu interviewer na hangido karino haibado adu khoi khangba darkar hoyebo as an interviewee mana hangningi se kaino haganda ai English ai language haiba language adu fluency kamain to wi ai procedures a step 9 person haiba ngambra ngamdabra adi ai confidence level kamain to wi sida hek gufap to buda ma soiri ze khangebo okay aduna sigumba training se yamna darkar hoy yaw darkar hoy adigi mok khoi interview da kino le khoi Manipur singi naha sing de so idum haige interview mo satpada salary na mang tharaga satpi ganu ai hanna huziki hariba position do the eligible oibra oidabra haiba man darkar hoy natabi da ina salary na hana mang thaba tarabadi ai di interviewer do na hangmudun am to khumba ngamdre salary hanga na idi pa lishing kun thra hare question de am to khumba ngamde aduna aina hanna darkar oibisi job to salary is the kona la ka do ni adigi aina perform to butarbadi automatically company du su chathaning oi aina to ke habda e ngai khong wari shagi se aduna salary is the motom da laksaba poni duna salary na mang thaba tarbadi soi gi ni aduna akhoi gi naha sing ju khang da bigi ni moi khang na to bu na te aduna sigi khang bigi sigi training je yam na yaw darkar oi aduga aikoigi hojik leiriba aikoigi employability skills si masigi state aikoigi college gi education system haitare ne masti da aikoigi youth sing sina akoi kari tawgani haibagi wafam musul leiri swai state di kari na thambi be aduga edi maruina aikoigi to enhance their employability skill haitare keno tawe tamo employability skills hairaga di ai relate tawbase keno khatang gi college education natraga college kari ban naha role dang dagi context ta high base yamna limited oigidra na khalle because it should start from school system dagi how gadabani ngasai haibado 8 pass amana fazana laira ga dima dum adura dum thabak tawba yare ba in case ko na mangon problem laira di makha tam dhabagi problem bu laira sama bu laira shuko aduna school gi education systems da academic curriculum da life skills enhancing kaino gumba programs gumba alongside academic moigi exam annual exam adu da tawbado adu dagi henba ko ado akhoi Manipur di kaya lakti ado school aphaba mapanda di life skills training program gaina ga dum private company madagi outsource torga angang ge kamaina critical thinking kamaina haigat kani adaidi communication skills kamaina tauba kaina ga adum training adum pi ko adaidi khara IT ga company khara di even game khara puraga game do hapta amada muraka chalaga sanahan badu do nangang duge critical thinking hengat le kaina school da phaba dadi mois academic kaino khatana teba sugumba mapan dagi adum private firm amada outsource torga sugumba service mayam ama adum laweba adune life skills sugumba skills mayam ama enhance tauba system ama purakpa ama dakar tai ko adu school administrator na they should embrace the need for of such a system adu hygienic ko adai di vocational education so dum lakpadi hore hai ko kaino gi Don Bosco school gi vocational education fees hawagi zi am kana viral oi bani ko aduma yam thina darkar tai and I really appreciate the government for taking up such an initiative aduga college level the lagashu same thing ni ko aina hygienic is employability skill enhance tawgi hairagadi pakha pass tawbagi degree gi wari khak to tawganu ko side by side nangna kai add on skills mayam tokshin bayagi haibado my mana chan aduga university aphaba khara dadi
add-on certification program mayam ama leyeba moigi college ta nungti ge kari ba ngang duna adum tamba ya ba Delhi University daga mayam am le aduga akhoi gi Manipur University to foreign language lei adai di human rights ki lei ko sugum ba add-on course se mana graduation ama tam na side by side adum tauba adugu regular ka ba da mana magi academic kaino duga schedule duga cha yadren hairagasu massive open online course kainaga leiridana university Ivy League aphawa madagi online course certificate dum tawba yareba dumain sumaina moina update tawba mayam thina dakar taiba adai plus internship se ai the internship se am tawjahani Manipur ki private company desu intern lauri haibagi kaino se kya thengna deba cover this ad thing na de social media de su kya thing na de company ama khatang ga di mamang na thing na graba and internship se yam thina maru oyeba kana gumba na course ama tamba hore haira kanda mana internship tawba hora kanda sida ega sungchan chana dre na khanga ko na khungdok pasu yawi ko aduga course se professional course na traga su aina mapan da kai da angang mayam ama counseling tawring ai su philosophy tamba angang ama su dum internship challe English honors ki ga di am yam ga content writing da chang ba ai am chang ba da philosophy tamba angang ama su geography tamba angang ama su geography ga mari direct mak laina raga su ne hadi work culture tamba chat padu okay adai di dignity of labor adai di work culture tamba adai di magi professional skills ate mayam ama enhance tawba sigi concept se akhoi da lactri ba adu shi lehen ba ma da ka tai ko intern kai ka dei dei mayam ama kai hai tare placement sales khar strong oi ra pa da ka tai placement sales strong oi ra pa hai se the school administrator like college administrator do na khara steps khara lo batai ko oza mas deputy over da ka tai oza deputy over su any oja na te ma ga students kai ga rapport yam strong oi ba angang ga gi welfare da yamna thawai yaw boza ma phajana deputy over da ka tai adai di oza da na te chhatra gi marak ta su placement committee ma shembiu angang do secretary natraga president oina kano to biu kharam na volunteer oina to biu aduga moise involve to holoba karamba company da kai hire tawri job ki kamain prepare to doino khotoino habadu aduna sumaina moisu adi job readiness moigi college life tagina work life ki transition se prepare tawna na ba ecosystem ma khoi gi education kaino sida thamba ma sectors da yam darkar tai matam zulu shala kadore jani ranjan akoi gi huzik homesick oi bagi hai tare ne loina bo skill hairo amma toro huzik Manipur oi khara budi akoi mapana dum tawno bi nang mapana to du so busi sid lei hai bi adum mama pa sing yori sai study kari mot lei bi ai nga sai haijabado khoi gi Manipur da su huzik development sum tam na lakbi matung ina thaina aina boarding school chatling ai matam da airport da taraga kwa ke thelgi bazaar se for 10-15 years it never changed change is not like that I depressed ka chatle ba Manipur se kamai na kam but luckily huzikti khoi development lai and hai bata tai khale de aduna kahta re I'm sorry, I just missed out your thing. Huziki lai homesick ki matang ki dona tro. Aduda huziki development se laabani na. Ain hygienic misina. Hogi micro, small, medium enterprises se laabani na. Thabak se Manipur das dum lai na hygienic because akoi gi di sai anuradhan panbi gi ba placement teams akoi je khara thawa yauje ba hotna ba kanja ba haitare akoi na khara pamja ba haitare aduna akoi gi placement team se akoi yam na well entrenched oina lai akoi community mobilizers lai akoi rural area khungang chali urban gi ward chatna khotna tawe aduda akoi na khangak papot se that thabak se lai ba Manipur da ada ai nga sai haijagi bu to thabak tawning da bane adu thabak taw bu chang ma chak se moi da yaw da bani na thabak se phang da bane ba aduna akoi se placement se hana ma pan da torome aduga jahi amani torom tung da angang se tan da na graduation tawning ko ning have the halak ko ko su phanam yaw gre ana akoi gi placement strategy se we keep it 50-50 chaning mana chalhan gi ba lehong ning ba kangu sina northeast na traga Manipur da tauba anwaina taw okay yam nungai ngasi sing lob discussion hours da taseng na akoi gi